Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe amutega amatwi ndetse mugakurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Turi ku gitondo cya tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, birimo n'amakuru menshi agiye atandukanye by'umwihariko iba bizindutse bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye biherereyemo ababasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Tubateye yambo kandi tubahaye ikaze. Reka makuru yacu rero tuyatangirire ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda yumvikana aho bita mu ndondo ya Bijombo. Ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota. Ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yaje guhuza igisirikare cyatwirwaneho ndetse na Wazalendo. Mu by'ukuri biravugwa yuko yasize hafashwe bimwe mu bice bigiye bitandukanye, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye gukora iyo bwabaga kigakomeza kwigarurira uduce tugiye dutandukanye, nkuko bimaze iminsi bigaragara muri teritwari ya Masisi mu mirwano imaze iminsi irimo iragenda iba. Turaza kubabwira rero uburyo bihagaze muri iyo mirwano ikomeje kugenda yumvikana muri ibyo bice, ariko nanone tukiri aho ngaho mudukunde tuze kugenda tureba ibyaje kugenda bitangazwa na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kuri military wing cyangwa se kuri etat major. Byamaze kugenda bitangazwa yuko mu by'ukuri abaturage baherereye mu mujyi wa Goma bamaze guhabwa gasopo, ndetse banasabwa yuko bagomba kuba bamaze kugenda bava muri uriya mujyi wa Goma bitarenze igihe narengwa FARDC yamaze kugenda ishyiraho. Ese haba hari ibitero bikomeye cyane bya birimo birategurwa n'uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ku buryo bashobora gufata abaturage bakabahereza gasopo yuko bagomba kuba bamaze kugenda bava muri uriya mujyi. Ese barawuhava bajye hehe? Turaza kugenda tureba nanone amakontra ataka akomeye cyane, imirwano ikomeye cyane yabereye hariya mu bice bya teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, kuri route nationale 3 umuhanda uva i Bukavu werekeza mu by'ukuri hariya i Buvira. Turaza kubabwira imirwano yabaye ku munsi w'ejo, ubwo inyeshyamba za M23 zagabweho ibitero bikomeye cyane, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bashaka kuba bahagarika umusadu ukomeye cyane wari urimo uragenda ushyirwa abasirikare ba M23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu misozi icungamiye umujyi wa Uvira, aho bivugwa yuko hariyo defense zizi nyeshyamba za M23. Turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo, ariko nanone andi makuru turababwira uburyo nanone mu kibaya Rubaya ibintu bishobora kuza kongera guturika nyuma yuko FARDC ikomeje kwifashisha drone zayo z'impigi, ndetse zirimo ziranakora ubutasi. Biravuga yuko rero ku munsi w'ejo izi drone n'ubundi zongeye kwirirwa zizenguruka hejuru ya Rubaya, nyuma yuko amakuru agaragaza yuko ingufu za M23 muri teritwari ya Masisi hafi 80% zose bazishyize hariya Irubaya. Biravuga yuko mu gihe igisirikare cya M23 cyangwa se inyeshyamba za M23 mu gihe zaba zitakaje Rubaya, ubundi bivuze yuko uru rugamba rwo muri Kivu zombi M23 irimo irarwana 100% rwaba rumaze kugenda rutakara. Nyango ababonye amashusho ejo bundi mu mujyi wa Goma, uburyo mwabonye inyeshyamba za M23 zahinduye uburyo bw'imirwanire, ndetse banahinduye n'ama-uniform n'ibiki, ibyo byose ni bigaragaza yuko iyi Rubaya ariyo mu by'ukuri economic supply kuri izi nyeshyamba za M23, yaba inkomoko y'imishahara, yaba inkomoko y'amafaranga bagura intwaro, amasasu n'ibindi byose. Ibi byose rero bigaragaza yuko ari ibi birombe bya Rubaya birimo biragenda biplaying a big role. Ariko at the time iyi Rubaya yagiye mu maboko y'igisirikare cya leta ya Kongo, ari nayo mpamvu leta ya Kongo irimo irahashaka kutarangira. Leta ya Kongo ifite icyo bita passion, ifite icyo bita ubushake, ambition yo gufata iyi Rubaya, kuko mu by'ukuri urebye n'abasesenguzi uburyo babigaragaza, ifatwa rya Rubaya cyangwa se Rubaya yaramutse yafashwe, n'ubundi
byaba ari esheki ikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M23 nyuma yuko mu by'ukuri bigaragara yuko iyi ngiyi iyi Rubaya ariyo military cyangwa se inkomoko y'ibyo bakoresha byose mu by'ukuri rero. Ubu rero FARDC iri birifashisha indege zayo z'akataraboneka ihiga ibice bitandukanye, abayobozi batandukanye. Ngira ngo murabizi neza ko Lieutenant Colonel Wiringoma uwo yaciyeho byararangiye, ubwo nabandi bose ngira mwarabibonye ejo bundi mu mujyi wa Goma uburyo bamwe mu bayobozi bakuru ba politike barusimbutse mu gihe FARDC yahagabye ibitero izi neza yuko cyangwa se yafatishije amakuru y'ubutasi yuko haba harimo abayobozi ariko bikarangira bifasha ubusa. Ibi rero ni bigaragaza yuko mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gufata ibintu kikabishyira ku rundi rwego. Turaza kugaruka ku kijyanye n'amasanction yafatiwe igihugu cy'u Rwanda. Byamaze kugenda bigaragazwa n'abasesenguzi bivuga yuko mu by'ukuri ibi bihano byafatiwe igihugu cy'u Rwanda bishobora kuza kurukoma mu nkokora mu bikorwa byabo bya gisirikare, yaba mu mamisiyo baherereyemo hirya no hino. Ingaruka za mbere RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kigomba kugenda gihura nacyo ni ibihano byabaye proposed n'umuryango wa EU cyangwa se ubumwe bw'Uburayi. Bamaze kugenda mu by'ukuri bavuga yuko inkunga y'u Rwanda igeneye gukurikirana ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique izarangira mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka, ndetse u Rwanda rwo rwari rwiteze yuko ruzahita rwongera rugahabwa indi nkunga kugira ngo ibikorwa bya gisirikare cyangwa se special operation ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique barebe yuko zakomeza. Ariko byamaze kugenda akanama gashinzwe ubukungu mu bumwe bw'Uburayi niko kaje guterana, ndetse bukarimo kariga kuri dosiye niba koko u Rwanda rushobora kuba rwafatirwa ibihano ibyo byahita byafekta ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, cyangwa se mu by'ukuri u Rwanda rukaba ibyo bihano bitarufatirwa kugira ngo mu by'ukuri mu Rwanda rukomeze rurebe yuko rwabungabunga umutekano muri Mozambique. By'umwihariko murabizi neza yuko ibikorwa bya Total Energy, iyi ni sosiyete y'Abafaransa icukura gaze, murabizi neza yuko ingabo z'u Rwanda arizo zisa naho zirinze umutekano, kandi murabizi neza yuko ukurikije uburyo intambara igeze hirya no hino ku isi, uburyo ibintu bimeze, biragaragaza yuko mu by'ukuri gaze ya Total Energy yo mu gihugu Total Energy y'Abafaransa, ariko ibikorwa byayo bikaba biri muri Mozambique. Mu by'ukuri biragaragara yuko mu by'ukuri ari cyo gihe gikomeye iyi Mozambique cyangwa se iyi gaze ituruka muri Mozambique igiye gukenerwa n'isi yose, nyuma yuko Irani yamaze gufata icyemezo gikomeye cyane cyo gufunga Strait of Hormuz cyangwa se uyu muhora wa Hormuz. Mu by'ukuri aho bivugwa yuko hafi 20% ya petroli yose y'isi ica muri uriya muhora, kandi Irani ikaba yamaze kugenda iritsira igaragaza yuko itazigera na rimwe n'umunsi wa rimwe ikora iki ifungura uriya muhora, mu gihe Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagikomeje kugenda bayigabaho ibitero. Turaza kugaruka muri izo ngingo z'amakuru agiye atandukanye, ariko n'andi makuru agiye atandukanye. Muze kudukorera subscribe, muze kudukorera like, share, subscribe nyinshi, share mu by'ukuri mudukorere share kugira ngo tubane namwe gatanu kuri kagenzi kako mu makuru tugenda tubanamo namwe. Nibyo rero reka amakuru yacu bidatinze tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, aho ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yahuje Wazalendo, ingabo z'u Burundi, FARDC muri operasiyo zitandukanye bashakaga gukora kugira ngo barebe yuko agace ka Poezelo bongera kukigarurira. Ahangaha biravuga yuko imirwano yabaye inyeshyamba za M23 cyangwa se abarwanyi bayobowe na General Sultan Makenga ngo bahuye n'akazi gakomeye cyane, aho FARDC yahinduye uburyo bw'imirwanire, ndetse biranavugwa yuko muri iyi minsi zinyeshyamba zishobora kuba zitorohewe habe na gatoya, kuko uruhande rwa coalition ya leta mu by'ukuri basa naho bahinduye taktike y'imirwanire mishyashya, bigaragara yuko ishobora kuzafekta mu by'ukuri aba barwanyi ba M23. Amakuru rero agaragaza yuko ku munsi w'ejo habaye operasiyo zikomeye cyane, ubwo uruhande rwa coalition abagerageje gutega ambushi zikomeye cyane izi nyeshyamba za M23, ubwo bakuraga bimwe mu bikoresho bya gisirikare n'imisadi igiye itandukanye babikura i Bukavu bashaka kubijyana mu misozi ucungamiye umujyi wa Uvira, ariko kuri route nationale 3 ahangaha cyangwa se kuri uyu muhanda uhuza mu by'ukuri Bukavu na Uvira. Mu by'ukuri bigaragaza yuko haba hari akazi gakomeye cyane gashobora kuba kakorwa n'uru ruhande.
FARDC rero yakoze ibishoboka byose kugira ngo irebe yuko yahagarika uwo musada. Ibingibi bikavuga yuko uruhande rw'inyeshyamba za M23 mu by'ukuri bisa naho byabagoye ko ku munsi w'ejo bagize urugamba rukomeye cyane, ndetse binasiga FARDC ivuga yuko yamaze kubabuza gutanga iyo misada, ndetse binagaragara yuko FARDC ngo yaba igiye gukomeza ibitero byayo kugira ngo irebe yuko yakomeza kugenda ibyiga izi nyeshyamba za M23 zikazageraho zikava kwizima. Ibi rero nanone biri kuba, ariko nanone tugarutse muri teritwari ya Masisi mu bice bya Rubaya, ubwo turaza kugaruka no mu mujyi wa Goma naho tubabwira amakuru ari kuvugwayo. Muri Rubaya rero nanone amakuru aravuga yuko indege za leta ya Kongo cyangwa se indege z'igisirikare cya leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo za drone, izi drone rero zitagira abaderevu, biravuga yuko ku munsi w'ejo ziriwe zizenguruka Rubaya cyangwa se mu by'ukuri hano mu Rubaya, bivuga yuko ziriwe zizenguruka. N'ubundi murabizi neza yuko kuva Lieutenant Colonel Wiringoma yagwa mu Rubaya cyangwa se yarasirwa mu Rubaya n'abari bamurinze cyangwa n'ama escort ye, n'ubundi FARDC muri tactique n'imirwanire yabo bamaze kugenda badukana, nuko hagiyemo kuba bagomba gukora ibishoboka byose bakifashisha izo ndege, bakifashisha ibyo bikoresho bya gisirikare bidasanzwe kugira ngo mu by'ukuri barebe yuko bagamburuza aba barwanyi ba M23. Amakuru rero agaragaza yuko n'ubundi uburyo abacanshuro bivuga yuko aribo bagiriye inama zikomeye cyane izi nyeshya iki gisirikare cya leta ya Kongo. Abacanshuro bamaze kuzana uburyo, ngira ngo murabizi abagerageza gusoma ibitabo byigisha ku mayeri ya gisirikare, wenda bagerageje gusoma igitabo cya bita The Art of War cyo bita Samson, murabizi neza yuko harimo ingingo ivuga yuko mu gihe uhanganye n'umwanzi ubona yakurushije ingufu, nta bundi buryo busigaye bwo gukoresha kereka gukora ama operation, wowe ukayakorera abayobozi b'ingabo. Bita bigereranywa no kuba izi saha uramutse agaca kaje kagatwara inkoko, ese abashwi babaho bati? Ibyo rero nibwo buryo bivuga yuko FARDC yamaze kugenda ihindura cyangwa se iri gukoresha, irimo iratagetinga abayobozi bakuru yuko aribo bagomba kugenda mu by'ukuri bicwa muri iyi ntambara. Noneho ibyo abasirikare batoya bo bazagenda biyanura cyangwa se bikura mu nzira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Aka rero kakaba ari uburyo bushyashya iki gisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirifashisha, bidatandukanye n'ibyo twamabonye ejo bundi mu mujyi wa Goma. Izo operation zirimo ziragenda zitegurwa ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, barimo barategurirwa ama operation akomeye cyane ari gutegurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko nyamuneka mu by'ukuri akizi nyeshyamba bita M23 zishobora kuba bigiye kugenda bihinduka. Ibyo rero ni bigaragaza yuko intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo atari intambara yoroshye, bitandukanye n'ibyo abantu benshi bagenda bavuga bati M23 intambara yamaze kuyitsinda. Ntabwo birakunda, kubera yuko leta ya Kongo yo ntirava kwizima, ndetse n'amakuru avuga yuko mu by'ukuri cyitwa igikoresho FARDC imaze kukigwiza. FARDC imaze kugwiza ibikoresho bidasanzwe, ndetse bimwe na bimwe biravuga ko byamaze kugenda bigera Kindu, ibindi Ikisangani. Ibi ni bigiye gukoreshwa n'abacanshuro kugira ngo uru rugamba rukomere nk'uko bigenda bitangazwa. Ibihano rero mu by'ukuri byafatiwe igihugu cy'u Rwanda, tugarutse kuri iyo ngingo, nabyo byamaze kugenda bitavugwaho rumwe. Ubumwe bw'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubumwe bw'Uburayi buravuga buti twebwe tugiye natwe gukurikiza ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze zifatira abasirikare bakomeye b'igihugu cy'u Rwanda ndetse na RDF muri rusange ibihano. Ariko ubumwe bw'Uburayi bwo bukagaragaza yuko mu by'ukuri bagiye kubanza kuverifiya kubiri raporo ijyanye na cyangwa se dosiye y'ingabo z'u Rwanda n'ibyo ingabo z'u Rwanda ziri gukora muri Mozambique, basanga mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda zikwiye gufatirwa ibihano muri Mozambique bakabifata. Ibi rero bikaba byahita bikoma mu nkokora operation ingabo z'u Rwanda zirimo zirakorera muri Mozambique mu by'ukuri n'igisirikare cya RDF muri rusange. Ariko nanone abandi bakavuga bati ntago ari RDF yonyine yabigiye kuhababarira, kubera yuko n'ibikorwa barinze cyangwa se umutekano barinze muri Mozambique, by'umwihariko ku masosiyete ya Total Energy barimo bararinda. Mu by'ukuri mubizi neza yuko muri iyi minsi intambara irimo iragenda iba, by'umwihariko iri mu burasirazuba bwo hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'ibihugu bibiri by'ibihangange birimo Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
by'umwihariko ku kijyanye n'ifungwa ry'umuhora wa Hormuz. Mu by'ukuri biragaragaza yuko iyi Total Energy y'Abafaransa yo muri Mozambique icukura gaze mu by'ukuri yaba ariyo irimo irasapurayinga isi ku bijyanye n'igitoro na gaze. Igihe rero RDF ibikorwa byayo byakomwa mu nkokora n'ibyo byemezo cyangwa se n'izo sanction, murumva neza yuko mu by'ukuri hari ingaruka bishobora kuba byagira ku isi yose, kubera yuko u Rwanda rwari ruri guplayinga cyangwa se ruri gukina ikarita ikomeye cyane mu kugira ngo mu by'ukuri iyi peteroli n'iyi gaze bikomeze kugenda bigera ku batuye isi. Mu gihe rero RDF ibikorwa byayo byakomwa mu nkokora muri Mozambique, biragaragaza yuko mu by'ukuri ibiciro by'igitoro bishobora guhita bizamuka, kandi nanone bimwe mu bihugu bitandukanye bishobora kuzabura igitoro nk'uko bigenda bitangazwa. Turaza kugaruka rero mu zindi ngingo nk'uko twamaze kugenda tubibemerera. Tugarutse mu gihugu cy'u Burundi rero, iwacu i Burundi naho ibintu ntago byoroshye habe na gatoya. Ifungurwa rya Alain Guillaume Bunyoni naryo rikomeje kutavugwaho rumwe na benshi baravuga bati Alain Guillaume Bunyoni cyangwa se uyu wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi, ndetse ariko Alain Guillaume Bunyoni yagiye akina cyangwa se akora mu by'ukuri imirimo igiye itandukanye, cyane cyane ko yari n'umugwizatunga, yabaye n'umushikiranganje mukuru, minisitiri w'intebe. Alain Guillaume Bunyoni yamaze kugenda afungurwa, ubu yafunguwe kugira ngo mu by'ukuri yoherezwe kujya guhabwa ubuvuzi hirya no hino ku isi kubera uburwayi amaze iminsi afite. Turaza kugenda tugaruka muri izo ngingo mu makuru ari imbere. Nshuti bavandimwe, reka tubasezere tubabwire yuko ingingo zacu z'amakuru ari akagaruka, ariko nyamuneka mudukorere subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibageraho.